Da li ste čuli da u Srbiji u nesreći koja se zove rak dojke strada godišnje 32 autobusa prepuna žena? Znate, kad se u nekoj zemlji dogodi mnogo manja nesreća nego ova, svi se pokrenu. Mediji, ljudi, institucije. Čini se sve da do takve nesreće više nikada ne dođe. Kada u Srbiji stradaju putnice 32 autobusa, one budu okrivljene što nisu stigle na vreme. A kad je vreme? I ko su te žene? Nekako je najlakše kod nas žrtve proglasiti krivcima. Ne brane se. Te žene su bile nečije majke, sestre. Ili su možda mogle biti. Ono što je sigurno, svaka od njih je bila nečija ćerka, poput mene. Zato, na daskama koje život znače večeras, ja, Vesna Bondžić, ćerka i putnica autobusa sa oznakom C50 karcinom dojke, zahtevam ukidanje krivice i preuzimanje odgovornosti svakog od nas, počev od države, institucija, lekara, medija, nas lično, vas, čija je sadašnjost zdrava i nas, čija je sadašnjost borba. Naročito nas, koji smo prošli ovaj sistem, znamo njegove nedostatke i šta radimo? Sedimo kući i ćutimo. Ćutimo jer mislimo da naš glas nije dovoljno jak da bilo šta promeni. Ćutimo jer ne želimo da se vraćamo i podsjećamo. A ko će? Ako ne mi. Znate, kada sam pre 11 godina napipala promenu na dojci, imala sam sreće. Nisam bila edukovana. Imala sam sreće da mogu da platim privatni ultrazvučni pregled. Zašto? Zato što u mom mestu do 2017. godine nije rađen ultrazvučni pregled dojke nikada u državnoj ustanovi. I šta se onda dogodilo? Pa dogodile su se žene poput mene, koji su preuzeli odgovornost nad svojim životom, nad životom svoje porodice, udružile se u ženski centar Milica, pokrenule i kupile ultrazvučni aparat Domu zdravlja. 2017. godine je stečen uslov za preventivni pregled karcinoma dojke, protiv karcinoma dojke u državnoj ustanovi, u mestu u kome mesečno se registruje 10 obolelih od raka. Malo li je? Ja mislim da te žene zaslužuju jedan veliki aplauz. Znate, kroz moje odrastanje i školovanje, mene niko nije učio šta je to prevencija. Kad je to vreme? Kada ste mali, uče vas da su lekari čike kod kojih idete kada vam nije dobro. Pa možda bi od tog trenutka neko iz Ministarstva prosvete, recimo, uzeo na sebe odgovornost i proširio tu rečenicu. Da su lekari čike i tete kod kojih idete kada vam nije dobro, ali kada vam je dobro da bi proverili svoje zdravstveno stanje s vremena na vreme. Možda bi tada bilo jasnije šta je preventivni pregled. Znate, kada sam se borila sa rakom, rekli su mi moramo razumeti sistem, zdravstveni sistem i njegove nedostatke. Jeste tačno, ali taj sistem često ne prepoznaje nas. Ja razumem da lekari nemaju vremena da se posvete pacijentu jer imaju 50 pacijenata dnevno. Ali ja imam samo ovaj jedan, jedini moj život i često zavisi od njegove posvećenosti meni. Pa hajde da se slušamo. Kada sam otkrila rak dojke, nisam znala ni jednu živu ženu. Bilo ih je, hvala Bogu, ali su ćutale. Najtiše su bile one koje su imale žensku decu. Zašto?
da ih ne bi etiketirali, da im ne bi ugrozili priliku za udaju. Prilika za udaju, prilika za život. Baš nema neke veze. Ja se pitam, da li postoji neko ko ima odgovornost da edukuje, da ulazi u ta sela, u te domove i da objasni da je nasledni faktor samo 5 do 10% u cijeloj ovoj priči o raku dojke. Možda bi tada prilika za život imala svoju jačinu i veličinu. A prilika za udaju bit će. Znate, pre nekoliko godina, kada je tim ženskog centra Milice sastavljen od lekara i pacijenata, ulazio u sela opštine Vrnjačka Banja edukujući o prevenciji, važnosti prevencije i obučavao sam o pregledu dojke seoske žene. Kada smo ih pozivali, rekli su nam: što me zoveš? Što mi slutiš? Nije lako ući u selo i pričati o raku u selu kome se o tome ćuti. Kada smo počeli, u prvom selu je bilo nekih 20-ak žena. Ali s vremena na vreme iz sela u selo taj broj se povećavao. I u 13. selu nas je dočekalo 150 žena. Ovih dana članice ženskog centra Milica u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Kraljevo obilaze sela opštine Vrnjačka Banja, obilaze žene obolele od raka dojke i ginekoloških karcinoma i pozivajući ih da se najave, obavezno pitaju: kako ste? Prvo nastane tišina, pa se neka i nasmeje i kaže: znate li vi, od kako sam se razbolela, nikad me niko nije pozvao da me pita kako sam. Nekad i reč bude lek i ne košta, a činite živim. Ako me pitate da li se u Srbiji čini sve da se smanji broj obolelih, umrlih od raka dojke, odgovorno tvrdim da ne. Jer u jednoj zemlji u kojoj od raka dojke, koji je izlečiv 95% ako se otkrije na vreme, umre toliko žena godišnje da možeš napuniti 32 autobusa, onda sigurno da ne. Ili ne u svakom delu Srbije. Jer ja znam mesta u kojima još uvek nema aparata, nema lekara, u kojima je skrining strana reč nepoznatog porekla. Zbog svega toga i zbog njih večeras ovde ja, Vesna Bondžić, ćerka i putnica autobusa sa oznakom C50, zahtevam ukidanje krivice i prihvatanje odgovornosti svih nas